ring dane pengenter parikram sakewanten sadurung di dia bongah bicara di puniki nugra yang ugi di dia ngeras diri bakti majang ring linggih hide Betari seni patut maling mengiring pencingah aku Pamekaas majang ring linggih ide sangyang uwi dewasa riandukan manahang di dia wantah mau wiwit sangkani asuk kerti nugrah ide dia rauhing waleman sareng sami sampun kepainsi kena rahayu rahajang sahe presiden pemargian parikrama bulan bahasa Bali ring rahina sane luwih ayu puniki ingin puniki tunas dia ring rahina makin sarang-sarang mongahang kerekalih keras didi bakti ring ide sangyang widiasi Om Swastiastu dan mangku sane suciang di dia dan Bapak Camat Pinake Murdaning Kecamatan Banjar sane banget mesti kayak di dia dan majelis bisa ada sane kusumayang di dia tim anggap panurikse sane terus nasihat di dia dan Ibu Mekel Desa Kayu Putih sane wang yang di dia rauhing dan kalian adat Desa Kayu Putih talar sane kusumayang di dia asapun ikut talar mandu kering uleman sarang sami ampur banget riandukan enten bersih jadi yang cace siki mengsiki sane terus si di dia aja seluruh di dia pengahak tidak ada puniki di dia jaki nyihna yang raki di dia puniki putu wijana di dia kepaku sare sebenarnya adep pacar ada taman semuanya dia nyarengin indik pacak dokan puniki sebenarnya mungkin sane jaki unggahan di dia iki nenten sios murdanipun mamurde bulan bahasa Pinake titi pengancam ngelestarian aksara Bali idorane saya banget uang yang di dia menawide akeh sane mang dikenal asapun itu sapun habis saya puniki pesertane niki terus asapun iki ngambil murde puniki puniki manahang dia sareng sami puniki patah pengarsane puniki diadukan di tiang puniki banget ajerih asapun iki miragi indik kawe tenan alit-alit druini ring caman canggih sekali makin ajerih bisa mana di dia puniki dikian puniki ngawet terakhir makin di dia mau pengabdi puniki mantu goreng uleman sareng sami guru rupakanipun taler ring ibu guru ring sekolah-sekolah SD puniki banget di dia mapinuna sumangdenya aksara Bali puniki kawe tenang les privat tambahan puniki napi mawanan puniki riantegon zaman sekali makin puniki alit-alitnya sami sampun bebatane HP mantep serba canggih igian puniki yang makin gelunin alit-alitnya puniki ping 3 ping 4 terjagi mesaut puniki igian puniki sama makin dia nenten makin kalau tidak sekarang kapan lagi kenten mana di dia
iring sane makin sarang-sarang talat orang tua sepunika nggih guru rupake di tiang donas puniki riantukan manahang di tiang ing wenten guru rupake alit-alit iringi sane seket kiri paling liu nuang tasu sane unik melering aksara Bali nabi malih ngajar uruknya niku ring alit-alite nabi kan ngajar uruk nak bapane wonten napa pinten atau aksara Bali sepunika ingian punika di tiang donas puniki mantuk ring guru rupakanipun mangen menduwe rasa jengah sepunika sampun api antuk sumangga alit-alit dru ini perside pemargian aksara Bali riantukan ring sekolah ipun cuma 30% ipun pulih kalah punika 30% niku ke pagi-pagi malih persentasenya kecil sekali ya sepunika ingin punika ring jero suang-suang di tiang donas puniki mantuk ring guru rupakanipun sumangnya saya ke bangsi ngoreng panaden dua sakawala nanane sing bisa sing nawan aksara Bali kenten nyet di tiange puniki ingin punika cengahan mungkin aman panake lakar basa Bali parengin melajar basa Bali abang bani ngorain jenik-jenike pangsing melihat jenik-jenik dogen bisa saking walu menaik sing bisa iku sane kawin pertama apa kali di dia puniki nona saring idirane taler nabi mawanan aksara Bali puniki diticapan aspunike kegunaanipun sapunapi mangda idedane uning aspunike riantukeun manang titian puniki niki aksara Bali puniki nenten sios taksunya Bali dia ngosak puniki taksunya Bali sapunika nggih riantukan ring Bali puniki yen sampun nenten aksara duwine puniki sane tetamnya saking penglilisir leluhur duwe sane sampun kesoko ring dure negara sapunika tamu-tamu sane wenten kebuleleng utama puniki sane kerereh aksara Bali punika menawi teh idedane nenten sami puniki sane unik kawetenan gedong kertir sane wenten ring buleleng niki satu-satunya di dunia niki bukannya di Indonesia mantan ring dunia di Bali mantan niki jalan petran kawetenanipun punika sami naskah-naskah napi luweririke papan pasek isip wenten sami wenten irike saking wonten manahan tidak akeh dedane sane nenten kuningin ring dieu wenten kawentenan gedung keur dieu yen punika iring ngawit terakhir mangkin sarang-sarang duwenang aksara tetamian duwe diantukan punika satu taksu Bali ini sampun nenten wenten taksu Bali punika nyedunet ke tamu-tamu ini oleh luar negeri main wenten mana tiang napi mawanan punika tala diantukan sami napi sane kewangun ring sejebak Bali puniki sami kedaksarin atau aksara anak mari leka dan anak jenis sampun ngangon aksara coba pindah sini ke eritan kale nanam hari-hari sing mungkin bahasa Inggris samono mana tidak pastikeun ieu anu carakeun datu saulun nikeun sanikeun unggahan ngirikeun ke mana tidak asa punikeun halar sekancan wewangunan pasar termasuk puniki gedungnya puniki ini ngangen ulap-ulap pastikeun tas terbalik nenten bahasa Inggris utawi bahasa Indonesia dan kita lu bakal nggih ingin punika donasidia ngiring ajegan ruini dados belajar bahasa Inggris saking wonten bahasa ibu kita tetap bahasa Bali aksara kita aksara Bali mangga nenten bejangan sekadi sesawane yen benten anak nakunen uli jening dia saking Bali nawang bahasa Bali dan itu terus mama dan papa saja bahasanya kita taler nawang aksara Bali dan aduh kecewanya kita nike kaping penama sane kaping kalih taler tidiang miragi puniki satu jadi satuan tidiang sapunike ampun lebih banget dumun sedawang kari bemo roda 3 ring Denpasar punike kocak dari ke wenten tamu saking dur negara menit demo
karena bimuni cenik nike peselengkat batese mau padu aja baes pribumi neriki kan mau bulu juga bates nih baes bojo gini sama ganti bulone kinten kok nih ibu-ibu ngerawos tetenge kemudian tuun nih ke ring kerenang bu nih ke tamu nih rike tamu nih mesatut bu dia ngerihinin bojo ngerihinin tentu ibu alangkah kecewanya kita nanti kayak doang kan nyaman nih kedua iya sebenarnya pasan diwiki aksi bongo lantasan kan kita ide dade sinar sapi mana hang titiang puniki akeh sampun titiang atur jodoh dia ngatur titiang mapilunas puniki madu goreng ide dade udah pantesan sapi ngiring makin kertiang lestarian aksara derwe aksara bali puniki riandukan aksara puniki tetep bisa asa puniki daler mantu goreng dane orang-orang tua guru rupake puniki wenten yang miragi sekadias puniki ampura puniki sakit telar panen menawi teu suksmanya penike nentensius. Kita sebagai orang tua selalu kita berusaha yang sebaik-baiknya sapun napiantuk untuk kemajuan generasi kita. Jangan lupa ampunang surut manahe supaya dia anak didik kita oke dewi sami mangde presiden mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke? Wadas menika presiden atau kita matur pupu ngatur tidiang ngelungsur geng pengambure menawi akeh nenten manut ring sajero yang ase sahe budang tidiang untuk maduran para pesati om sati om